ekhaya siyasikhuleka sizungeza umuzi uphuma ngapha ashonele nami ngiphume ngapha sihlangane sesihlanganise ngene endlini kulelo suku abazongena ngalo ke abazongihlasela ngakade ngisemhlanganweni ngayizolo asangabe umhlangano waba zinsuku ezimbili so sengiyabuya nabe sengibuya ke ithi zami ayi namhlanje ngathi ngitshela indlu ngithi hayi asikhuleka masinyane ngoba ngikhathele sathalala before isikhathi sasithanaze ngaso sikhuleka ke senze kanjalo surround umuzi ke bese kuthi ngabo sedlulile indaba ngithi umfana wami omncane umfana wami nje i-teenager uyakhala phandle uyamemeza kakhulu mina bese ngisebathroom ngiyageza nangabe ekhala phandle bese kuthi umama uNdlunkulu umkami ke ezwe sekambe uthi hawu ingane yakhala kabi kangaka kanti nami ngisebathroom ngithi hayi ukhala lo mntwana ukhala konke enzakalayo ebese aphume yena eyobheka ukuthi ingane kwenze njani nami ebathroom ngisengigqoka masinyane ngifuna ukuphuma nangabe ephuma yena ashisa afike eqala kanti umfana lo umfana wami bambambile ngaphandle khona umbambe umthi ngqi wathi akathula umsindo babili omunye wathi ambambile omunye wasengena endlini wangena endlini ke fika wasezoma la eminyango ngasekitchen phakathi endlini uNdlunkulu nangabe ephuma ngale kamereni nangabe umfica la amfice lo mfana usemile la uphethe isibhamu akhala uNdlunkulu athi mfana hayi sifuna ubaba futhi bafuna mina manje umntwana akasakwazi ukungitshela ukuthi ungabe usaphuma lapho ngoba nampa abantu ngiyaphuma mina ngabe ngiphuma la ebathroom la ngimthela nangula umila avala ngikhomba ngesibhamu wathi nabe ngikhomba ngathi ngigama likaJesu ngamkhomba ngaphumela ngamkhomba wasehla waphuma kitchen nanomncede bebamba umfana wami baphuma baleka ngaphuma endlini ngabalandela yila ngibizile igama linamandla igama likaJesu sinezeleka baphuma bazalwane manje saya phanda sanamosha andaramosela bazalwane angikhulumi ngenzobethi uNkulunkulu efuna ukuzibonakalisa ngaphuma konke ebusuku ngabalandela ngabalandela angazi amthi ngenzani uNdlunkulu lapho uthi ke yena umizwa sengibanga umsindo phakathi sengithaza phandle ngoba uthi ngabe esebonile ukuthi laba phela isibhamu wahamba wayevalela ekamereni wathi akafuna ukubona bembulela phambi kwami wahamba khiya umnyango wavala ekamera athi uNkulunkulu sengiyozwa sekwenzeka uma ngabe sengizwa mina sengikhuluma phandle axa ukuthi hayi ngoba uyinje izwe bese siyalandela sengiphandle sesiyakhuleka kuthena ngabe sesikhuleka ngiphandle ke ebese siqhumisa isibhamu loyo siqhumisa bengale komgwaqo ngiyabona ufuna ukuzwa ukuthi lento engabe isebenza ngempela yini na wathi uNkulunkulu ufuna ukukhombazalwane siyabulawa wathi uJesu uthinamandla ngifuna ukusho unana ukukhuleka uJesu simkhonzayo glory to Jesus yilabo bazalwane ukuthi ke siyakhuleka ukuthi lo uNkulunkulu namakhosi amanye awavula amehlo ukuthi uJesu igama lakhe linamandla ngoba likhelinye elinikeza abantu abamele ukusinda ngalo sizokhuleka bazalwane ukuthi uNkulunkulu akasenzele umusa makhalima into engiyithandayo ukuthi uNkulunkulu uvalo lususile uthi umnjana ngabe esiqala sikhuluma naye umfundisi uthi hayi funeka vele nazi ukuthi vele ukufa kuningi yes kunjalo kuningi kodwa uDavid noma ngihamba esigodini sethu lokufa angikwesaba ku manje sihamba nenkani ngithi ngabe ngiphuma ekhaya ngithi yes ngiyaphuma ngihamba nezulu amazulu ngithi izitha zami ngabe sengibona zoshaya uvalo angihambi namuntu kodwa mkhulu ngakini manje ngathi bangahlala bengibona ukuthi wami uJesu yaphila glory to Jesus iloko bazalwane ufaze kunabo kanti ngicela umfundisi osikhulekela ngeke ngikhulekele mina kodwa bengifisa ukuniqinisa lokho ukuthi uNkulunkulu usekwenzileke uyibonakalisile namanje ngabe sengibaxoxela abomndeni ngakusasa ke sebeyafika abazalwane nobani ngiyayikhuluma le ndaba
uthi omnye hawu mamone nje ungaqasha umuntu mamone yena ephethe isibhamu ngithi ke angazi wekunene kodwa kwenzeka kanjani ngamkhomba ngegama likaJesu aphile namkhomba wasiyahlela Asukuma sonke sifuna umlomo sithandaze. Sukuma sonke sifuna umlomo sithandaze. Uyizulu namazulu, uyisihlangu sethu, uNkulunkulu osimelayo, uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu ohlala njalo, ubeke ihlo lakho phezu kwethu. Siyabonga baba ethangweni, siyabonga ngofikelo lakho, uNkulunkulu ethangweni, phezu kwempilo yamakhosi, uNkulunkulu ethangweni. Siyavuma ukuthi phela uNkulunkulu ozwayo, uNkulunkulu olalelayo, uNkulunkulu obonayo. Inhliziyo yethu baba ithi ubani ongenza lokhu ngabe ungebe wena. Impela Nkosi ebeqinisile uDavide nathi siphakamisela amehlo ey'ntabeni. Usizo luvela kuphi? Usizo luvela kuSimakade, umenzi wezulu nomhlaba, ongavumi nonyawo oluhlalele, olonda u-Israyeli, ongezeli. Siyabonga nasungezile kamuva nangaphambili, wabeka isandla sakho phezu kwethu. Baba wethu ongcwele, lamakhosi alapha, baba wethu omuhle, owabe isivikelo samakhosi onke. Sibongile baba, sibongile Nkulunkulu, sibongile baba wethu ongcwele ukuthi awulahlekanga Nkosi. Xa ngabe Nkosi yami ulanda Nkulunkulu ongcwele, inkosi yakokunene ukuthi izonyathekelela i-altari, inyathelela amakhosi onke. Awudukanga wena Nkosi, ukwenza kwakho akufani nokwabantu, nokukhuluma kwakho kuhlakaniphile kunakwethu. Siyabonga Nkulunkulu wethu omuhle, siyabonga Nkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga Nkosi, siyabonga Nkosi bafikele njalo. Nkulunkulu ongcwele, yiba umkhonto nesihlangu sabo. Nkulunkulu ongcwele empini, Nkosi yami ebhekiswe ngakubo. Nkulunkulu wethu ongcwele, siyababiyela Nkosi yami kuleli altari. Nkulunkulu wethu ongcwele, siyababiyela Nkosi, siyababiyela Nkulunkulu. Nkulunkulu siyabonga ukuthi awufuni nabo. Asicela uBishop Malinga eze ngaphambili ezoqhubeka nomkhuleko la khona esifisa ukuthi kukhulekelwe ibandla likaNkulunkulu eliphansi kwenhlaselo yonke. Bazalwane, nxa ngabe ucabanga ngezimpi, zonke lezo zimpi isitha siyiphendule sayilethe ebandleni kaNkulunkulu ukuthi lonke uhlobo lobubi la kusongelwa khona ibandla kusongelwa labo uNkulunkulu ayithembe ngabo. Nathi uNkulunkulu lakusekhona bona sebeyintsali uNkulunkulu angamba ngayo.